guys bana nanjye ngutembereze ku Kagera ahantu bita ku Buye rya Muzungu, ahantu heza hambere kuri isi nabonye nyine to bana hareze n'ahantu nyine abantu b'abazungu baje batazi neza kusanga nyine reka nkubaza ikibazo ahantu uko ndi kubona ari heza cyane hari amakaro ubusa ahantu niho Imana yashimye gukorera amakaro gusa amakaro ntago ari Imana ahubwo kubera iki yaremye ibintu byiza gucya urumva yego kugira ngo abantu bazabwe imyaka bamaze batari bavumbura ko ari aya mabuye uhereye aka kanya ngiye gukoresha amakaro nanjye ntangire kuba mu nzu y'amakaro zikomaze igihemba muri Nyakondo sha ya mu nkambi yego sha aya kubera uri motari bizahinduka ariko guys ngira nyine murabibona to na ahantu heza byadanje do na ahantu hafite ibuye bro ahubwo se ibi baba babyanditse bisobanuye ngo yaremejwe urabanye niyo bapimye ibuye man nibuye rirenze ushobora kuba ripima nk'ibiro nka 600 ahubwo se ko nahora ngira ngo ninge muremure kwise nkambonye ibuye risumba ubwo ribote turagita ngukira bayita rwa Muzungu rock. Okay nahora mpumva kuri radio ariko ntago nahagera uhereye none aka kanya ngiye gutembereza umuryango wanjye mwereka ahantu hita kwibuye rya Muzungu. So guys abantu mugeneye kujoininga nyine mu following izi page zacu kuri Instagram ni Steve Empire, YouTube channel mu subscribing, TikTok Steve Empire, ahantu hose nyine to muraza mu kubibona tugiye kubatembeza guys. So ciao. So guys ndagira ngo murareba nyine ahantu mbandi bro na ahantu harenze byahatari bahita Kirehe Mahama ba bantu nyine mamukeneye kugira ngo muze gutembera ahantu heza hadanje mwagira nyine tuduri nahangaha hafi ku Kagera nyine to ndagira ngo iyo abantu baje gutembera ntago babageza ntago babageza ahantu bita Kirehe ku rutare rwa Muzungu ibuye rya Muzungu ahubwo ubundi uyu Muzungu no guys ndagira ngo murahabona na ahantu heza byatari bro. Oh man, see the view, see the nature. Na ahantu Imana yaremye yitondeye kugira ngo murareba amabuye yo man, Imana yararemye kabisa do aya na amabuye mbese Imana bayakoramo amakaro ibintu bitandukanye ibikombe amasima ariko cyane cyane amakaro ndagira ngo kuntu mubibona babagiye bayigira ute baragenda bakayandikaho dore nk'iri barabara conze neza byatari n'imashini bazaza baterura bashira mu modoka bigendera Abanyamerika Abanyakanada all diasporas mugomba kuza ahantu nk'abatembereza ngira ngo ninje mu content creator wa mbere mu Rwanda ubagije ahantu habafotorera gucya ngakora video vlog motari undi uhakugeza n'uyu nguyu ngira ngo mwamubonye tunabasalimia munabasalimia munamukana bakarabisha amukordiniyo ngabo salima just motari from Mahama Kirehe district Mahama sector. Just as you see me here this large behind the river Kagera. Even those farmers that you see I'm here so as to show you how you can drive, how you can transport in this Mahama sector. Just we have so many locks which can be formed some things which is used in the construction. In the construction, yes, you see guys. So as you see me here, I'm here so as motor and yes, and also it's not motorcycle. It's not only motorcycle. Just agent. Just you see this is MTN Rwanda. Yeah, okay, my visibility. That is your visibility. Yes. Naba abantu mukire nyine to ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi ahantu baruhira baruhira bagakora ibintu nyine bigiye bitandukanye kuko bo bagira ibintu byo guhinga ibigori umuceri urahaba umuceri ntawo guys ndagira ngo ni imitiba irahari mizinga. It's a beekeeping here. Okay man. What's up Smeo? What's up?
Umeze bite ariko? Just fun. Umeze bo? Nta mutima mubi bro. Abantu b'imahama se wababwira ngo iki? Ewana nta gikara kibamo rwose n'inzobe gusa. N'abasudani. Ewana abasudani barimo kugira akayo wagira ngo bageze muri paradise. Okay guys, uyu niwe mumotari wenyine watega kugira ngo nyine aze gutembereza ahantu bita Kirehe Mahama, ahantu hafite view nziza byatare. Ngira ngo murahabona hafi y'Akagera hari amabuye asa neza. Aba diaspora bamushaka nyine kwifotoza brodo. Side urutare. Men, ahantu ni hahandi nyine Imana yaje kuruhukira imaze kurema umuntu, okay? Wallahi. Simonga ongera basezere barabure nyine twitahire to. Ibigwi birivugira nkuko yarimo kubivuga we n'umunyamakuru ukorera mu karere ka Kirehe umurenge wa Mahama kuri Steve Empire. Yes arabivuga ko niko kuri iki gihe rero nkuko bibwiye nkunda gutwara ba mukerarugendo baje gusura urutare. Ahangaha hari akayaga keza amahumbezi rwose, turabatumiye abatuye mu burere bugiye butandukanye kugira ngo muze mwenjoyinge. Dore hano hepfo harakagera mujya mumva kuri radio, ku mbuga nkoranyambaga agenda bakatangaza rwose. You are welcome guys and gentlemen, welcome to you ta. So guys, ndagira ngo murabibona ahantu turi ni mu murenge wa Mahama, akarere ka Kirehe. Yohana, ngira ngo murabibona kuntu hasa na ahantu heza abantu b'abakerarugendo b'abantu muhora mushaka gutemberera ahantu hasa neza ariko mukahabura. Aha niho hantu hambere honyine watemberera mu karere ka Kirehe ukagabanya stress zawe. Waba ufite umugore urara ukubita, abana barara bagutesha umutwe buze minerval yabo, ahantu niho honyine wagira ute waza ugatembera. Dore bro view, cameraman bereke dore ahantu shaka ziko ndi kubona naho bakoramo amakara. Okay, watangiye atatse bro. Ewa, are you ready? Hano ni mu mavuta man, hano hantu rwose no muri Amerika babibonye baravuga ati yego.